апай Нилуфарҷон старши директори компанияи Faberlic аст. Саҳифашро мемонам, рақамҳои ватсапашро мемонам. Дар омада ба он кас муроҷиат кунед, ҳатман ба шумо тамоми нозукиҳои кори Faberlicро нишон медиҳад. Гуфтанд ки касе ки аз номи ман ба он кас менависад, барои регистратсия кардан ба он кас туҳфа духӣ ҳадя мекунад, ана ҳамин духӣ ва баъдан аз тарафи ширкат бошад, ана ҳамин набори духии дигар туҳфа мешавад ва то охир дастгириаш мекунад ки то ба директори Faberlic шудан омада расанд, яъне гулдухтарони зебои ман ва ғайр аз ин ба шумо ҳама нозукиҳои кора нишон медиҳад ва коре мекунад ки шумо дар як моҳ маблағи хуб ба даст оред ва чӣ хеле ки медонед шумо туҳфа зиёд мегиред аз Faberlic ва ҳар 21 рӯз пас маоши хуб ба даст меоред. ба хотири ҳамин шансро аз даст надиҳед, зуд ба апай Нилуфар муроҷиат кунед. бисёр шахси боваринок аст. чӣ сторисро гузарондад гӯш накардесте? Faberlic ки гуфтам ҳама сторисро гузарондед? не хато мекунед, шанси худтона аз даст метиҳед. апай Нилуфарҷон ҳозир ки шанс доред дар омада муроҷиат кунед ва шумо кӯмак кунад ва шумо маблағи хуб ба даст оред ва ҳама орзуҳотона бо пули Faberlic амалӣ созед. ҳозир ман агар як Faberlic нависам, дайректи ман мекафад аз ҳама занону бонувоне ки дар Faberlic кор кардан ва имрӯз маоши хуб гирифта истодан, яъне ҳама атсифҳои беҳтарин ба ман омада мерасад ва ба ҳамин хотир шумо низ бовар кунед, як маротиба шанси худтона санҷед ва ман боварӣ дорам ки шумо беҳтарин кор пайдо мекунед ба тариқи ман ва ман бам раҳмат мегӯяд ба хотире ки ба шумо як кори хуб пайдо кардам. ман як саҳифаи зур ёфтам барои худмон бонувони азиз. аслан барои ман як намуди средства дар кор шуд. бинед чӣ қадар харид кардам, барое ки маҳсулотҳои ёра дидам ку бовар кунед ман хостам ҳама чишона харам. агар ман ҳама чишона мехаридам ҳамҷо пури чиз мешид. якчанд рӯз пеш дар сторисҳои Сабинҷон дидам як ҷо рафтак ҳама чӣ доранд, тамоми намуди маҳсулотҳо, средство. дидам ки як-ду средствое ки ман дар хона истифода мебарам дар ҳамино ҳаст, меҳрона шоҳ. баъд нигоҳ кардам сторисҳош то чанде баром ҷолиб омадан гирифт. ҳама чиз ҳаст. имрӯз акнун худам рафтам аз ҳаминҷо харид кардам. набинед чиҳо харидам. баъд медонед налакай ай пакет бировардестам, чӣ хел бӯи ҳамиё мара задистаям, хел бӯи хушрӯ ки ҳар якташ дар алоҳидагӣ бӯи махсуси худшона дорад. аҷоиб, ай бовар кунед. шумо ҳозир саҳифаро назар кунед, тамоми чизи дар коритона барои пӯшидантон, барои истифодабарии хона ҳама чӣ меёбед. барое ки маҳсулотҳошон беҳад маҳсулотҳои хуб аст, сифати ай ҳама баланд, истеҳсоли Дубай, Италия ва Олмон аст, яъне Германия. хеле саҳифа то ҳол ман надида будам, дар ягон ҷо ба душанбе надида будам. ҳаста якта хуҷанда, лекин худам монда нав пайдо кардам ки аз Олмон, аз Италия маҳсулот биёрам. данестис ино медонед на аз ӯ мағозае ки мо шумо мехарем фарқ мекунад. ҷожда ино натиҷа метиҳад, яъне результат метиҳад. мепошад ҷожданам хеле ифлосӣ, ҳамашам хеле тит мешавад. маҳсулоти оригинал аз дигар намуди маҳсулотҳои пасифа чӣ фарқ мекунад? мисол гирем хокаи ҷомашӯиро камакак аз ҳамин тайди оригинал истифода мекунед. тамоми либосҳои ифлоси хонаро мешӯед, бӯяш мебароед, ба пуррагӣ тоза мекунад. лекин хокаи ҷомашӯи пасифа бошад, чанд маротиба зиёд дар мошинаи ҷомашӯӣ мерезед, вале на тоза мекунад, на бӯи хуш мекунад. ина тайд гирифтам ва персил. боз бинед чӣ гирифтам. ин айнаи жидкияи персил гирифтам. сифте ки мо истифода мекунем бинед ҷиф ном дорад. мина гирифтам. ҷожда ҳама ифлосирам хеле несту нобуд мекунад. аз пайдо кардани чунин интернет мағоза ман бисёр шод шудам. шампуни хит шолдрес бинед чӣ хел хушрӯ аст. иномошонам хеле бо фикр накунед ма хато мехонам. инам ҳам хеле оригинал. баъд духтаракҳои хушрӯ, ина шампунь, ина бальзам яъне маска барои мӯи сар. мӯи саратон роҳат мекунад. аз ин ҳатман ҳаматон гиред. хеле аст шампунаш бинед. мӯи сарро беҳад мулоим, ҳама хеле хушбӯй мекунад ва маскаш медонед эффекти кератин, яъне
موی سر رو هموار میکند. اینا دیدین چقدر خیلی قوطی کلون. شما اینو چقدر مهلت زیاد استفاده میکنید. محصولات دمی است برای شستنی حمام، یعنی раковина, ванна و туалет. اینا هم خیلی جوشده افلاسی رو نسوناب میکند. حمیدی دوست داشته ما لاسیون برای بدن گرفتم. اینا жидкое мыло. قوطیش معقول شد، قوطیش طلایی است و باز انا نبار برای من بسیار تیز خوجان سفر میکنم که خولای برای بواشده گرفتن. اینجا گل، شامپون، کاندیشنر دارد. من از این لینارای خوشبوی دوبای سپیو من عاشق اینویم. اینو باشم خوشبوی میگم ته زکک لباسای تنم مکشم باشم. انا بای نه لیناراش بای خیلی شمسته. بعد ویتامینو مادرای عزیز اینا مرملاد برای فرزندانمون. اینا ویتامینن که با میوه های گوناگون تیار شدگن. امیگا دارن در ترکیبشون امیگا 3 استحصال آلمان است یعنی گرمانیا برای ایمونیتeti کودک را بلند کردن. واسه در این دور زمان میدونید چخیل کودک های ما سلابی هم برای می همه وقت باید که ویتامین های گوناگون برای قوت برای ذهنشون برای همین انکشافشان دهیم و همین بهترین است. از اینا دارن زود اکا گیرید که میخرن همشه برای فرزندانمون بسیار خوب است برای سالمی فرزند و ذهن و انکشاف و فهمیششان. به حد صحیفه خوب اینترنت مغازه بهترین همه چی برای خودتون پیدا میکنید. بعد با زور خودم داشته با یک زور قپیده و یک پیژامه برای خودم گرفتم. اگر این پیژامه هم به حد بسیاره کن لیکن این پیژامه دیدم نتونستم که نگیرم. نشد و هم خیلی پیژامه های خوشبو دارن. همه چی دارن. سراسیمه رفتم سراسیمه همه که خرید کردم. اگر به حضور می بودن کی میدونن که چقدر میخرم. اینا همشون اوریجینالن. ببینین برندی ماکس های دخترها. ببینین ماتریالش چه خیلی مولوی مکای بالا پوشش هم خیلی بدنتون راحت میکند. اینا همش اوریجینال. ببینین به هر چیز خوش رو دارن. مرحمت در اومده ببینید محصولات های اعلی صفت از 3 کشور پیشرفته: دبی، آلمان و ایتالیا.